Basın böyle. Türk'ün böyle. Bana gidip kalıptasın bak şimdi. Ha? Yok kança günde ömür karmaya koy. Yok koy. Oo. İşengenin kuşu o. Akırın. Ya bu kişine key olgan men jaman işin istiyorum. Ne uğrusu güçlü olsa esin doğuğa çıkat bolur. Ne keketesin de sen? Mine. Sen bizdi suragany eştik öledasyň berge. Ya adamga normal iş kıldırasın harbi. Oşo kılgan işin. Eldiň barlar arkaňa jügürüpçe jalyp kılıp ele. He bir normal bir investorlarda alıp gelip iştebegen yerlerine işledi bir normal zavod fabrikalarını kurup bereyin dese. Bir yaktan cep koydu, ayaktan cep koydu, maşenik, aldamçı, uğru. Egerde uğru bolbosaň. Menden çoňlar görünmeli, men görünüp kaldım gözüm. Yo bolup tur, uğru bolbosaň aýt. Akçany kaýakdan aldın? Şifanyerden aldım. Aşfanýerge akçany kim koydu? Ayalım koygon. Aýalyň akçany kim berdi? Men bergem. A sen kaýakdan aldın? Şifanyerden algam. Maga da şinti aytkan, başыңды aylandırıp koy tezile degen. Köp başıma orutpagın. Şifanyerge akçany kim koydu? Ya, Şifanyerge akçany kim koydu? ayalım koydu. Aýalyň akçany kim berdi? Men berdim. A sen kaýakdan aldın? Şifanyerden aldım. Ya bunlar sen düşünmeye kaldın. Ayalın akçanı kayaktan aldı. Menden aldı, sağa mine jogay. Anası. Jogap ber. Menden aldı. Irıldabay normal cevap verdi. Menden aldı. Yaşına söylüyorsun bana ama. Ne? Akçanı kayaktan aldın sen. Şifanyerden aldım. Şöyle kim koydu? Ayalım koydu. Ayalın kayaktan aldı. Menden aldı. Wala. Köp başta aýlantypay, monday tüşündürüp berçi. Ne de öletasың ya? Düşündür çıkana. Ya, mınca düşünmegen Negiz akçany kaýakdan alypatasyň özüň? Oşa düşündürmeysin. Şifanyerden aldım. Şifanyerden alıp ayalıma bergem. Ayalım şifanyerden men alam, men alıp ayalım berem, ayalım şifanyerden alıp men alıp. Bop kişi düşünbey koydum men, başıma aýlanyp ketdi. Kökmeyi ozoňar düşünbeýiz ne köňden ganan. Oşon üçin aýtkan boy pastyn, oy pasty. Wala. Hazır tekşire turgan nerse menen tekşirip Ya koy. hem dagas etip berişim gerek ben sizlerge. Ana nemde Buna misal üçün bunday. Napırmer. Misal üçün. Men senden 400 so'm qarızmın değil he? Qarızmın. Qarız. Sen mından qarızsın 400 so'm. Men buga qarızmyn, Bu kökmeň menden qarız 400 so'm. Sağa qarız, He? Mana men dagas etip kimde 200 so'm akça var ber. Ber turun seçem bunu. Berbey koyut bol. Azır alday düşerden karatıp durup hazır. Mel. İşte berbeseydile berip koyarız. Beret. Oy beret bey. Amına iyisin. Ana. 400 so'm qarız elemez senden ha? Ava. Ma. Pakan bunu. Hazırınca bunu 200 so'm da alıp dur. 200 so'm da anam berem. 200 so'mdu giyin beresin, ha? Giyin berem. Paka oşonu alıp dur. Tak. Menden de kakras 400 so'm qarız edin. Men 200 so'mni alıp turan, 200 so'mni tigi bersen berem sana, makul bu? Oo. Kanca çarım berip durursan kıynap ket. Sen menden 400 qarızsın. Sen bir 400 so'm. Paka 200'ünü alıp dur ki jarım bolsun. Eşini söylüyorum. Az gördün 200 so'm berdin mi? Men cana 200 so'm berdim bele sağa. Ava. Buna 200 so'm 400 bunaka. Kutuldun bu? Erkekçe kutuldum. 400 berdim. Çot bu sen. Alasa berese Men yok. jana 200 so'm qarız emes berem, aldım men. Bu göz kutuluştuk ha? Jana berbedim 200 so'm. Bu göz boldu ha, men jok bunda. Benim için anam. Sen menden 400 qarız bolup jana 200 bergensin ha? Berem 200'ün algan. Oşunda senden toş kutuldun mu? Kutuldun ha? Kutuldun bunaka. Men senden kutuldum. Ha? Buna ece sizden de kutuldum bunaka. Kutuldum. Ya men eşteke qarrma aytır bile gayrele. Men qarmadım bana keyin. Yok kutuldum da tarafı. Han üstünde bizde hoşta bir söz var. Naküstadan qarızlar bolbo degen. Şu çota balbayla baş aylandır atasında sen çek. Yığılısı керек. Berdim o kutuldum da. Dağ menen ger kaldı. Senin bunda kalp süylöysüngü, kalp mes süylöysüngü azı oň ele tekşire. Jana alıp ketçi. Ne? Ya detektor ilişi degen var. Az alıp kele kala. Ne lığışı?
Детектор деген бар. Сен калп айтканың, калп айтпаганың азыр эле текшерип койсоң. Детекториңге деле ошону айтам. Анын деле колунан эч беле келбейт. Детектор алсак адам эмес. Детектор эмес, директоруң колунан эч келбейт азыр. Ал компьютер, бала, компьютер ал. Ана? Калп айтканың сразу айтат. Адам биле эмне. Компьютер менен текшересиңерби? Компьютер менен айтканыңды туура болсо туура дейт, туура эмес болсо туура эмес деп айтат, болду. Обоңой эле. Компьютериңар деле кыпкызылдай жалганчы. Бул точно айтат. Силерден өткөн жалганчы мунуңар. Каякта точно айтат? Неге? Өткөндө көрдүң го шайлоодо? Бүтүн Бүтүн Кыргызстан өттү, Мадымар Адаган Кимсанбаевди куттуктайбыз деп кечинде куттуктап алып, эртемен туруп, компьютер туура эмес айтып коюптур деп кайра айнытып койдуңар го. Компьютерге батпай калса керек да. Кандай батпайт, ошо 29 партиядан дырдыган немелер батуунан, ошо арык Адаган Кимсанбаев батпай калды ошол жерге. Тепсеп сыпчылып турса батмак да. Сыпчылып батпа. Ишенмейм мен мунуңа. Тамашаңды кой, отур, сразу да текшеребиз азыр. Birinci özüңөрткүлөр текшерип алгыла. Мен көрөйүн, эгер мен карап отурайын тиякта. Эгер туура айткан болсо отурам буга деле. Точно. Олтурам, эркекчел олтурам, ооба. Ордуна терге камап тургула азыр. Зибайын алып кел. Кетип калат. Болбосо элден алып чыгып келди. Мен көрмөйчү ишенбейм, мен отуруп ал. Жок жерден алып. Отуруп тур, карап тур. Кана ар жакта дагы кимдер жок? Чакырчы берке. Биякта бир Тугандар, бир эркек киши менен аял киши чыгып текшерип койгулачы. Ишенбей атат. Акчабызды алып алалы деп да, келиңиздер. Кана жигиттерден барбы буякта, жигиттерден, кыздардан бирөөңүздөр. Жигит чыгып коер, чыгып коер. Анын несинен коркуп атасың. Негизи бу жерде калп айткандар чыкпайт, өзү ошон үчүн чыкпай атат го. Мына таба калбайсыңар буяк. Биякты караба. Компьютерди карабай, тиги жакыныраак. Микрофон жакыныраак. Кана. Биринчи көзүң менен көрүп тургун жигит мынакей. Текшерип атабыз. Так, биринчи чоң кыз сизден баштайлы. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз, аты жөнүңүз ким, каяктан болосуз? Рыскан, Жалалабаттан. Кандай? Рыскан, Жалалабаттан, Азыр компьютерди текшерели. Туура эле. Мына туура эле айтат экен да. Экинчи, бир-эки суроо берели эми, жооп берип коесуз. Мындай, чоң тамакка табитиңиз кандай? Бир күндө канча жолу тамак ичесиз? бир жолу, обед деле. Бир эле жолу тамак ичесиңби? Эртең менен кечинде ичпейсиңби? Ичем. Сразу да калп айта баштадың го? Жок, тамак эмес да, чай. Наны менен. Кандай? Чай. Чай ичем? Эми оштуктар чай ичесиңер, билем да, бирок. Лепешке кошуп ичесиңби? Ооба. Так, бир күндө канча жолу чай ичесиң? Тамак ичесиң? 3 жолу, 2 жолу. 4 жолу. 4 жолу, Ооба. Азыр компьютерден текшерели. Çocuk, mantı, oromo, beş parmak, lagman, şaşilik, kazı, karta, atala, jarma, 4 kuruşka, pivo, 6 штук, şaşılık, bul, zavtıra gele. Чай ичем дедиң эле го чоңуз. Бул завтра эле экеним, калганын укпай эле коелу, мейли. Майрамдар күндөрү да. Да, бир суроо. Чыныңызды айттыңыз, эми калп айтсаңыз бияктан билип коелар. Канча жигитиңиз бар? Жигитим жок. Жигитиңиз жок, а? Так, компьютер. Kalp aytat. Marat menen жүрдү, Kanat menen жүрдү,
Halil menen jürdü, Kuba menen jürdü, Türdäli Karaň menen jürgön, Sabirbek Kıyşık menen jürdü, Tokoçolok menen 2 ay jürüp jürbey koygon, Mital Karaň menen 8 aydan beri jüröt hazır. Jok dediniz ele go. Көйüp ketkenden kimisi eken bilbey kaldınız be? Rahmat sizge. Jigitти bir-iki suroo. Uğurluk kıldın bile? Kılgam. Kança jolu? Mancalarım jetpeydi. Mancalarım jetpeydi. Kana kompüter. Düt. Atasının başına uruklap, korkok bunun jürögi jok. Özünün gölögösünden özü korkup, tün eşke çıkandan tuvaletke barбай, üydün arkasını ötöt. Pastayanı uğurdatıp, telefonunu uğurdatıp, uşa hazır 8. telefonumu jört. Pastayanı akçalarını uğurdatat. Loh. Kompüter kalpaytat mı? Özüңü batır көрсөтөйүн деп айтпаган экенсиң да. Калпайтпа дедим. Калпайтсаң айтып коет берди. Кана үйлөндүң беле? Канча жолу үйлөндүң өзү негизи? Çınını aytayım mı? О чынын эле айтып атпайм мына, чыныңды айт мынакей. Үйлөндүңбү? Üylengem. Бир жолу. 2 жolu. 2 жолу, а? Чынын айттың, а, окшойт. Так, компьютер. Kalpaytat. Ömürü üylönelek, buga hiç kim tiybe edat. Кол чаап коюңуздар, рахмат. Келип жардам берип койгонуңуздарга рахмат. Орун ала бериңиздер сиздер. Азыр ишенбей аткан Ya da bes bu şeyler. Özüne işenmeyeden çıkmadı. Erge özüne özü işengen, içi taza peyli genen, süttey taptaza mağakşoğan adam bolbosa uyat bol kaladın oğlarcılar. туура айтасыз. Ошо айттым мен бияктан келип мындай ушу өзүңнү ишенгендер чыккыла десем, ишенди окшойт анан чыгып алып Emelinin arasında kantı oturat. уят болуп калды да. Uyat da. Ушу компьютерди бирөөнө тиги эч Bu ишендире албай атасыз да. kompüter degen kompüter, bu akçada albayt başkaçılar. Bu bolgon çındıkты tak oşonda aytat. Adam Anın için mesela. özüne işengenler gelir. Ооба, адамдын көңүлүнө карабайт да. Бул Конечно. калпычыңбы, үйүндүн чыгышынан, жүрөктүн согушунан эле эме айырмалап турат детектор. Как раз сиз керек болуп калдыңыз да, туура ырас келип калбадыңызбы? Өзүңүз текшерип берип коюп ишендирбесеңиз ишенбей келген адамдар болот да. Jo men işim var ne o ayakta. Ырдыла кеп отур. Бир суроо менен эле аны убакыттан албайбыз. Бир эле суроо болду, жооп берип коесуз деле шашып ишиңизге кете бересиз аны. Көп болсо бир суроо экен. Кел. Ne degen sıra? Бир эле суроо. Эми оп-оңой эле андай деле неме эмес, ушу компьютер сразу жооп бере турган. Мына жеңем менен жашаганыңызга канча жыл болду? 30 yıl 30 жыл olmadan болду. buyurursa. Мына шар эле жооп берип коюңузчу. Мында ала жипти аттадыңыз, бул ошону эле айтып коюңуз болду. Я. Başka sıra yok mu? Жок. Эми эң мындай эме кыла турганда тез определять этет да манычы. Jo, men go cevap verever ama kompüterin tütöp ketmey mi? Жо чын жооп берсеңиз эмнеге түтөмөгүлө? Yaylalayın kadar. Hay, men uşunda adamdardı просто ненавижу да. Кандай ала жипти аттагандарды? Niye? Ras suyu aldın bu yaşada. Tura. Men ala civimiz вообще zımın da görelek bunda. Ömür aldı bolgon emes. Mına. Болду. Ушул эле керек болчу азыр компьютер. Так. Düt. O kara başını jegir, ey kara başını jegir. Kaysı beytin menen ayttasın şu jalgandı. Sen attabagan alajip kaldı o. Bu beti yok. Katın alıverip. Не жаап койдуңуз? Kol tip gitti değil mi de? Анда бөлөгүн биякта эмеси менен көрсөтүп коет. Көрдүңүзбү?
Мында башкасы чарак сүрө бербейсиң. Мындай шайтан пайтанды айттырбаш керек. Болду эми. Өзүңүздүн окуучуларыңыз жаныңызда жүргөн тиги Тынар менен Ырысбекке мындай кандай көз карашыңыз кандай? Кантип үйрөтүп багып алып жүрөсүз? Бул экөөнө мендей караган киши жок. Чын мына. Мен Атасы да мен, апасы да мен булардын. Чын. Мына kança жолу үйүнө бала чакасыбы, атасыбы, эмнеси, даже чай чамегине чейин менин мойнумда да. өзүңүз караштырасыз. Өзүм карайм деп, өзүм багып келатам го. Мына ушул убакка чейин бир жолу бир мындай бир ширенке алган күндөрү жок булардын. Качан болсо менин мойнумда да, как баламдар катары. Мынакей анда компьютерди басып көрөйүнчү. Kaçan ne Abdullah? Opşun betiniz o gene. Kaysı betiniz ben ayttas. Kaçan bizge akça verdiniz? Чынды. Ömür boyu ile siz hiç bekar işlep geleydi. Kaçan dediniz de aytыңыз жоқ. Мына елдің алдындаysың тура. Мен bağып geleydi. Ne olur atası Постоянно эле бул. Чынды. Буларда Yok ömür boyu şun sizin azamınız tartıp geleydi. Kırıs beyköz. Gelip alıp giyimin, ütüktöysün, formasını dayarlaysın, tufilisini, artisin, anı saz gergesip. Тынар, коям, аксакалды неме кылбай. Şunun ayçı gerek lan. Hey, bol. Bolğan ayçı gerek. Ayt boyunu çiçalaysın. Сыйла кыла. Сыйлайбыз эми болгондо айт. Normal. Tak, bana yemi söyle. Abdüldak hemen aylanayın, hak hemen aylanayın. Ömürü koyazdıran çoğul bağın kişi de buna. Kanca jakşılığımızdan beri uşul kişi kılıp geledi. Dur, Hırsbek, 5 ayal aldın ha, 5 ayal aldın. 5 öndürdün 5'e kuda ol, bardı o be. Vardın mı? Bravo. Sağa 3 yol vardım. Ula kalasa daha var haka. Ben kandayımın Jakşı kişi o, jakşı kişi o, jakşı kişi. ağı emine. Dağın. Sen ertirak sıra orbadınız mı? Men kanday kişilemde yapın. Жакшы киши. Mına uşunda 200'lülerden bol boylucu. Mına uşunda akmaktarday bol boylucu. Tüs sözlüsüz süreli. Kırgızka kompüterden gereği yok. Mına cedet düşü. Yunanca da